Sad, u ovom trećem bloku, namjerno sam obukao ovu uniformu na koju sam vrlo ponosan. Ona dolazi iz perioda kad je moj pradeda branio ovu zemlju, a zbog specijalnog iznenađenja samom ovog kraju, ova uniforma će biti deo te priče. I sad, hajde da vam pročitam taj dokument koji sam dobio, a vezano je za NATO ratni izveštaj, koji su oni nazvali incident Rinas, pod navodnicima. Datum je 26. april 1999. godine, aerodrom Rinas, Tirana. Sažetak dana 26.4.1999. u zoru, aerodrom Rinas, NATO zona rasporeda bili su mete iznenadnog vazdušnog napada neprijateljske formacije sa ekstremno niskim profilima leta. Napad je izveden brzo sa visokim stepenom iznenađenja, što je rezultiralo značajnom štetom nad NATO tehnikom na zemlji i gubicima ljudstva. Izgubili su 24 AH-64 Apača, 82 ja sam više ovdje i ne znam šta ove oznake znači vojne. To je bilo, to je logistika i obezbeđenje. Neprijateljske snage su imali praktično, misle na nas, na Srbe kao neprijateljske snage, a mi smo zapravo bili odbrambene snage, su zapravo sve uradile sa 6 G4. To su super galebovi i tako da. Lazanski je o ovome pričao. Nikomu nije to tada verovao. Ja sam sad dobio dokument i kažu da su galebovi poletali i da su letali svega nekoliko metara iznad zemlje, iznad vode, su ih potpuno iznenadili i uništili aerodrome. To je bilo 26. april 1999. godine.